Yesu ashimwe cyane. Nshuti yanjye ndakwifuriza kudacika intege. Kuko gucika intege ni ikigwanisho cya Satani. Ni kimwe Satani akoresha kugira duce intege ntitubashe kuba twagira mu masezerano y'Imana. Yesu ashimwe. Rero ndagutangarize ko nujya gukora ikintu ukabona nta muntu aje guca intege, ukabona nta bantu baje bakirwanya, ico kintu uzoca ugiheba kuko nta mugisha uzoburimo. Ibyo dukora byinshi by'umugisha kandi bihesha Imana icyubahiro, uhura n'abantu benshi baguca intege, uhura n'abantu bakubwira ngo ibyo bintu ukora sibyo, ariko reka gucika intege, reka gucika intege mu gikorwa watanguye. Urashaka gutangura ubona kitagenda neza, ariko impera n'impera kikazogenda neza. Danieli yarasenga cyane. Danieli yamaze igihe kinini asenga Imana, umengo n'ibyo yabwira Imana ukagira ngo ntibyumva, kandi yarabyumva ariko ntigeze acika intege. Bakaguma bamuca intege ngo ntasenge, bageraho barabikuraho gusenga Imana bivaho, ariko we akagenda akiyugarana agasenga Imana kuko ntiyigeze acika intege na rimwe, kandi Imana yaje kumurindira mu rwobo rw'intambwe ntizomurya kandi bamutayemo. Yesu ashimwe cyane. Icyo ndakwifuriza, reka gucika intege mu byo urimo, ahubwo bandanya. Nubona abantu baguca intege, bima amatwi, bandanya, fata inzira ijya aho ugomba kujya kandi uzoshika. Ikintu cya mbere kibi ni ugucika intege mu byo watanguye. Yesu ashimwe cyane. Nigeze kubarira umuntu ngo nkorere akantu k'agaproje, uwo muntu aranka kugakora, aranka kukankorera, mu nyuma arambara ngo mbega ujya ntiwacitse intege ukagaheba. Nambwira ati sinahebye, ntaho wanze kugakora, narakomeje, ntago ncika intege. Yesu ashimwe cyane. Kandi iyo ukomeje ubona resulta nziza, ubona inyishu nziza. Reka rero twanke icyo kigwanisho cya Satani kiguma kiduca intege mu byo turimo byose, ahubwo muramiriza imbere, ukore utumva amajwi yo hirya no hino, kuko abenshi ntibabifuza ko wogera ku ntumbero yawe. Yesu aduhane umugisha.